Yes, reka mbasuhuze ndetse mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri News Lab TV, mbifurize kugira amahoro n'imigisha ndetse ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka bibahundagareho. Ikaze rero nanone muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 17 Werurwe 2026 tujye kubavira imuzini muzingo amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, byinshi bigezweho muri uru Rwanda, muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Nyemerera twibande kuri tele ku kibuga cy'imirwano babwira uko situation imeze hagati y'impande zihanganye. M23 niyongeye kwesurana na Wazalendo n'intambara na kwiti y'abacengezi mu mujyi wa Goma, kubera ko aho bateye baturutse intego bari bafite cyangwa se icyo bari bagamije ni ibintu biteye mu gikuri impungenge cyane. Reka nzimba hunzi yobera babwire byinshi kuri iyi nkuru. Biravugwa neza ko abatagira ingano bahasize ubuzima. M23 yo yavuze ko yahanganye n'amabandi ni FDLR imaze iminsi bivugwa ko iri mu myiteguro y'urugamba karahutaka rwo kwisubiza umujyi wa Goma ifatanyije na FARDC na Wazalendo baturutse muri parike ya Virunga. Reka nzababwira uburyo bakubiswe bagakubitirwa hariya kuri CSLK, bagakubitirwa imugunga, bagakubitirwa muri za Karisendosho. Ndaje babwire uko byabagendekeye. Ni inkuru yabaye kimomo, ni inkuru yagarutswe mu makuru yatambutse. Ikinzajya hangaha rero muri aka kanya nukubabwira resulta nyuma y'ibyabaye, ngira ngo murabizike intego yacu aba rukwagezaho ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo ni breaking news, zigiye guhereza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubufasha bukomeye. Amerika igiye gufasha igisirikare cya Kongo ikintu gikomeye. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Hanyuma ndawubwira ko mu bice bya Warikare haravugwa amakuru akomeye cyane. Wazalendo zatawe muri yombi ku bwinshi, barazira ibikorwa bitari iby'ubwene gihugu cyangwa se ngo bifasha bidahesha igihugu icyubahiro cyangwa se isura nziza ku ruhando mpuzamahanga. Bimeze bite? Hari amazina akomeye batawe muri yombi, turabigarukaho. Hanyuma mudugudu wa Malemo byamaze ko confirmed wigaruriwe na Wazalendo, abakorana rwa guverinoma Kinshasa nibo babitangaza. Ariko kandi M23 ntacyo irabivugaho. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yakomeje kwesurana cyangwa se guhuza impande zihanganye ni M23 ndetse na coalition hariya muri teritwari ya Masisi. Ndaje mbabwire uko ibintu byagenze n'uburyo Malemo yaje kubatombe hano muri Bashari Mukoto. Hanyuma rero ndabwira ko maginga ya hari byinshi biri kugenda bitangazwa ku makuru yo guturuka mu mujyi wa Uvira. Iyo Uvira ubundi tariki ya 15 Werurwe agace ka Sanje kakagombye ngo kuba kafashwe n'igisirikare cya Kongo, ntibyakunze ariko wabuzinda yisha umujyi. Hari ingamba zafashwe dore ko umuhanda uhuza Bukavu na Uvira Wazalendo zawufunze. Turaje turebera hamwe intego nyamukuru cyangwa se cyari kigamijwe. FARDC iravuga ko yataye muri yomba abayobozi babiri b'imitwe ya Wazalendo. Kisekedi niwe kibazo wenyine? Abibaza kuri iki kibazo rwose turaje tubahunzi yobera, dore ko Kisekedi wakomeje mu by'ukuri guharanira ko yarwana na M23 ndetse ngagatera u Rwanda, bikomeje kugenda bimubyarira amazi n'ibisusa. U Rwanda rero rwakomoje kukuba Kisekedi ateriwe kibazo wenyine. Ese ikindi kibazo kirihe? Reka tubirebere hamwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yakiriwe na mugenzi we wa Djibouti. Turabikomozaho. Ba Musenyeri basabye ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ifungurwa. Najyo ndababwira ko basirikare ba RDF baramaze amezi 2 muri Jamaica batashye. Hanyuma batahukanye iki? U Rwanda rwakize umucyo ku byo kuvana ingabo zarwo muri Mozambique. Ibi nabyo turabivyumuzi. Kaminuza ya gisirikare mu Rwanda izabikora ite? Turabikomozaho. I Musanze hatangijwe amasomo ku mubano mpuzamahanga n'umutekano. Hanyuma rero ndababwira ko muri Afrika mu gihugu cya Kenya yemeje ko Burusiya ngo butazongera na rimwe kujyana bene gihugu bayo mu ntambara yo muri Ukraine cyangwa se bahanganyemo n'Uburusiya, Ukraine ihanganyemo n'Uburusiya. Turabikomozaho. Hanyuma ikindi nza kubabwira turanyarukira hakurya y'inyanja ngari, turebere hamwe ibiri kuvugwayo. Israeli yesinze insenda igaba igitero karahutaka, ndetse sinabyita igitero ahubwo ngo ni ibitero kabuhariwe byo ku butaka muri Libani. Turabikomozaho. Hanyuma ariko Papa Leo yanenze intambara Amerika yagabye kuri Irani, yagabye cyangwa se yanenze ibitero Amerika yagabye kuri Irani, intambara Amerika yatangije kuri Irani. Papa Leo haruko ayivuga
kuvuga ndabibabwira abana natwe. Hanyuma ariko kandi Trump yitabaje ibihugu byo mu Burayi mu kurinda inzira ya Hormuz, bimutera utwatsi ngo rwose ahangaha bambwiye bati ahangaha rwose ntabwo turi kumwe nawe, reba ahandi werekeza cyangwa se ahandi uzibandwa uzerekeza kuko ntabwo tugushyigikiye. Hanyuma ikindi nza kubabwiraho ni uburyo Isiraheli mu by'ukuri yagize gutya isa n'ishumika imijyi 3 yo muri Iran icyarimwe. Mwabanumwe reka ayo makuru yose tuyafi muzini muzingo, nyemerera unkandire aho hasi handitse subscribe cyangwa sabone, ubundi mu by'ukuri wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe. Unkandira ngaho hariho like, kandira kuri like tubone ko bikunda kabisa. Mereza igitekerezo, shire udutima muri comment, nyaboneka agatima izina ryawe ndetse naho uherereye ubundi ungusuhuze cyane. Ego hanyuma ariko kandi unasharinga usangiza abandi aya makuru, nibwo buryo bwiza bwo kuduteza imbere no kudutera inkunga ikomeye. Ubungana nukoze mu ikofa kaduhereza ati ngaha kiranywa amazi nyaboneka. Iyo ukanze subscribe ugakanda like ugatanga igitekerezo ukana sharinga, ubu mpaye inkunga ikomeye cyane. Reka ngushimire cyane nishimye. Yes, hanyuma reka duhere ku makuru yavuzwe Goma, nubwo ari amakuru yakomeje kugenda avugwa cyane, ariko reka mabwirere ziritaka kanya ndiso nserukanye. Muri mujyi wa Goma ibintu byari bicika bavandimwe, ibintu byari byadogereye cyane. Ijoro ryose ryari ijoro ry'imiborogo, ndabivuga gute, ku ruhande rw'abazarendo bashoje intambara kuri M23, ndetse ijoro ryo kuwa cyumweru rishyira kuwa mbere ryari ijoro ry'agahinda ku ruhande rwabo, ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bongeye gutera bagaba ibitero na byiti by'ubwiyahuzi ku mujyi wa Goma cyangwa se mu bice bigenzurwa na M23. Baturutse Virunga bisize insenda muri parike ya Virunga bisize insenda, bavuga bati tugiye kubabaza cyane izi ntare za Sarambwe nkuko ziyita, tugiye kuzereka ko burya atari buno, tugiye kuzereka ko burya umwana atagomba gusya ahubwo agomba kuvoma. Ibintu biricurika. Byagenze bite? Humvikanye amasasu y'imbunda ziremereye nizoroheje kuva amasaha ya 5 kugeza amasaha ngo ya 6 mu duce twa Mugunga. Kuva ahangaha i Mugunga hano ukagera kuri CCRK ngo humvikanye amasasu akomeye. Na amasasu ngo afitanye isano n'igitero cya gabwe n'inyeshyamba za FDLR hamwe n'iza CMC Nyatura zaturutse muri parike Virunga zinyuze ku ruhande rwa Rusayo. Izi ngo zanyuze mu mudugudu wa Kanzana, niho zanyuze zicengera zigamije gukubita igiturire kuri M23. Hanyuma ni igitero ngo cyakenshi cyihutirwa kandi kitiriwe FDLR ndetse na CMC Nyatura muri uyu mujyi wa Goma. Ubwo rero nubwo aka gace kari mu maboko y'umutwe w'abarwanyi ba AFC M23, biragwa ko ngo amaduka menshi yasenywe kandi ngo aranasahurwa n'abarwanyi baba FDLR na CMC Nyatura, ngo batwaye ibiribwa n'ibindi bikoresho by'abaturage. Ibitero kandi ngo byashigishe cyane abaturage mu buryo bukomeye, nubwo atatangajwe mu buryo bwagutse ingaruka byagize. Ibi bitero byongeye gusubirwamo mu duce two mu nkengero z'umujyi wa Goma, cyane cyane hafi y'umupaka ngo n'akarere ka Nyiragongo cyangwa se teritwari ya Nyiragongo. Ngira ngo ariko murabizi ko biterwa no gushaka ibiribwa cyangwa se no gusahura, kuko akenshi abo ku ruhande rwa Kinshasa batera baturutse muri parike ya Virunga, usanga ibiryo byabasharanye bakagaruka kubyambura abaturage. Niyo mpamvu akenshi usanga wumva ari ayo masasu yumvikana cyane muri izi teritwari za Nyiragongo ndetse n'umujyi wa Goma nyirizina. Ni ibitero rero abaturage bo muri Goma bavuze ko byabateye ikikango, ariko kandi ngo ibintu byaje kongera bisubira mu buryo. Nahuze mbona rwose n'uruhande rwa M23 rutangaza ko ibintu ubu ngubu ari amahoro. FDLR n'indi mitwe yishamikiyeho bakomeje kugerageza bisuganyiriza amashyamba y'imbere muri parike ya Virunga muri teritwari ya Nyiragongo. Aba ngo bari guhabwa inkunga ikomeye cyane igaragazwa cyangwa se bivugwa ko iri gutangwa na Kinshasa, igihugu cy'u Burundi, aba Nyamwasa, bariya ba Jean-Luc Habyarimana bo muryango wa Habyarimana n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo rero kandi bikavugwa ko icyo bashaka ngari kwisubiza umujyi wa Goma bubi na bwiza, ariko kandi bakisubiza n'indi mijyi igiye itandukanye yafashwe n'abarwanyi ba M23. Hanyuma rero ikindi nababwira ayo matsinda nyirizina, mu by'ukuri FDLR n'imitwe yishamikiyeho bakomeje kongera kwisuganya ndetse na n'ubu nibyo barimo mu mashyamba y'imbere muri Virunga.
bafite ngo n'inkunga igaragara y'abarwanyi n'intwaro bituruka mu turere twa Masisi ndetse na Rucuru utibagiwe na Warikare. Hanyuma ayo matsinda kandi ngo niyo akunze gutegura ibico cyangwa se amambuskede ku modoka zitwaye imfashanyo z'abagira neza mu bice bigiye bitandukanye ku baturage basanzwe ndetse no ku ngabo, harimo n'iza M23 ku mihanda ya Goma Masisi cyane cyane hafi ya Kimoka na hano za Goma Rucuru mu duce twa Kibumba, Mayomoto na za Rugari. Igitero cyo ku ya 15 Werurwe rero mwabana umwe cyagabwe mu duce twa Mugunga na CCL kandi nyeshyamba za Wazalendo ngo kikaba gishyikira amagambo atangajwe na Depite Buri Mishiki, n'umudepite mu nteko nshinga amategeko uhagarariye Warikare wahoze ari perezida w'inama y'ubuyobozi ya VDP Wazalendo yakuye kuri uyu mwanya hashize iminsi ine, aho yari yavuze ko imitwe ya Wazalendo iri kwisuganyiriza muri parike ya Virunga muri teritwari ya Nyiragongo kugira ngo iteze umutekano muke ngo kandi ishake gufata umujyi wa Goma. Ibi rero yarabisize nubwo nyuma gato yaje kugaruka avuga ati n'u Rwanda rubiri inyuma. Aha ngaha yari yanakomoje umujyi kuri kukuba ngo kira gitero cyahitanye uriya mu Faransa kazi uyu Karine Buse ngo ni Wazalendo na FARDC bakigizemo uruhare, ariko yaje kuba ayivuguruza nyuma abyegeka ku Rwanda. Ibintu byabaye Goma ni ibintu bikomeye cyane, ariko kandi nta gikuba cyacitsemo abantu mwe uretse kugoba mu baturage butabura kumva ibisasu bya hato na hato. Aha ngaha mu nkengero za Goma hari nta byumweru bibiri byari bishize tubabwiye iby'ibisasu byongeye kumvikana mu misozi n'ubundi yegereye umujyi wa Goma. Budakeye kabiri humvikana ibitero byagabwe bya drone zagabwe muri quartier Himbi bigamije guhitana abayobozi ba M23 mu by'ukuri byateye ubwoba abaturage mu buryo budasanzwe, ariko kandi bikavuga ko nk'uko abakorana rwa guverinoma Kinshasa babicamo amarenga ngo k'ibyo bitero byahitanye na bamwe mu bayobozi ba M23 n'ubwo kuri kw'aya makuru ko kutarajya ahagaragara. Aha ngaha rero Goma aka kanya ngo ituze ryagarutse nk'uko amakuru abishimangira. Turakomeza kugerageza kuvugisha bariyo batubwira uko situation imeze magingaya, byumvikane ko turaza kuba tuhababereye 5/5. Aha ngaha Goma rero niki navuga, reka mbabwire ko uri inkuru yihutirwa cyane ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye nanone guha amahugurwa ingabo za Congo FARDC. Ni hafashwe icyemezo gikomeye n'ubuyobozi bwa Donald Trump kubijyanye n'ingabo za Force Armée de la République Démocratique du Congo FARDC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nk'uko amakuru abishimangira ngo zemeye uruhushya cyangwa se zemeye uruhushya rw'igihe gito rutuma ingabo za Amerika zongera guhugura FARDC. Impamvu FARDC zari zarahagarikiwe aya mahugurwa kuko kuva muri 2010 niba mbyibuka neza icyo gihe FARDC zari ziri ku rutonde rw'ingabo zashinjwaga gukoresha abana bato mu gisirikare nk'uko biteganywa n'itegeko rya Amerika ryitwa Child Soldiers Prevention Act. Gukoresha abana mu gisirikare bifatwa nk'icyaha cy'intambara. Ibi ngibi gukoresha abana mu gisirikare bifatwa nk'icyaha cy'intambara. Ubwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu byamaganira kure cyangwa se bibyirinda cyane. Rero kurenga ku mategeko ya Amerika kubera iri tegeko ingabo za Amerika nizari zemerewe gukorana byuzuye na FARDC. Aka kanya rero birego ko Amerika igiye kongera gusubukura ubufasha yahagaye igisirikare cya Congo, imikoranire mu bijyanye no guhana amahugurwa ya gisirikare, kandi byumvikane ko FARDC nyine igiye kuba ihabwa amahugurwa na Amerika, ntabwo ari FARDC igomba kuyatanga, birumvikana. Hanyuma rero ubu Washington DC ivuga ko FARDC ngo yateye intambwe igaragara mu guhagarika gukoresha cyangwa se kwinjiza abana mu bikorwa bya gisirikare. Buriyo mpamvu rwose nta kabuza Amerika yafashe icyemezo cyo gutanga uruhushya rw'igihe gito rutuma habaho kongera gukorana mu bya gisirikare mu buryo bumwe na bumwe, ariko kandi butasobanuwe mu buryo burambuye uretse imyitozo igomba guhabwa igisirikare cya Congo. Kubera uru ruhushya rero cyangwa se permission, ingabo za Amerika ngo zishobora kongera guhugura FARDC, zishobora gufasha mu kongerera FARDC ubushobozi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Iki cyemezo rero cyatangajwe ku mugaragaro muri Federal Register, ikinyamakuru cya Leta ya Amerika gitangaza ibyemezo bya leta. Hanyuma ibijyanye n'uruhushya rw'igihe gito reka turebera hamwe n'urw'igihe kingana iki, kuko ahangaha ariko ni ngombwa kumenya ko uru ruhushya rutuzuye
kandi n'urw'igihe gito rwose nkuko amakuru bigaragaza kuko Amerika ngizakomeza gushyira imipaka kukugurisha FARDC intwaro zimwe na zimwe kugeza igihe izabona andi mahinduka cyangwa se izindi mpinduka zikomeye mu gukuraho burundu ikibazo cy'abana bakoreshwa mu gisirikare. Ni ibingibi rero twavuga byaba bisobanuye ko FARDC ibonye igisubizo. Ese FARDC yamunzwe mu by'ukuri na ruswa? Iyi FARDC yamunzwe n'ubugambanyi? Iyi FARDC yakunze gutsindwa uruhenu? Byaba bisobanuye ko noneho igihe cyaba kigeze mu by'ukuri kugira ngo mu by'ukuri ibi gisirikare kiri organized gifite umurongo ngenderwaho kandi uhamye. Ese byafasha FARDC kugira ubudahangarwa cyangwa se kugira imbaraga zo kunesha M23 ku mirongo y'urugamba? Ni ikibazo kibazwa, ubwo namwe nifuza ko mutangaho igitekerezo. FARDC rero igiye guhabwa mu by'ukuri imyitozo n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika maginga ya nicyo amakuru mashya rwose ashyushye yihutirwa ari kutugaragariza. Hanyuma rero ikindi twavuga muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, aha umudugudu wa Malemo biravuga ko wafashwe na wazalendo. Twababwiye kuva ku munsi wo kwa kanga, uyu munsi turi kwa kabiri, ariko kuva ku munsi wo kwa gatanu impande zombi zararwanaga rukabira gica. Aka kanya amakuru angiye harakomeye cyane aragaragaza ko M23 ngo yakubititse ku mirongo y'urugamba, ngo bakubititse birukanwa i Malemo. Abari hafi bageze Minjenje na Zampeti ni muri groupement ya Kisimba ni muri Warikare. Bivuga ko wazalendo yashushubikanye M23 hasi hejuru cyangwa se amajyana maza. Ubwo rero n'umudugudu wa Malemo bivuga ko ngo wafashwe na M23 na wafashwe na wazalendo muramba barira wirukanywemo M23 uri mu gace ka Bashari Mukoto mw'abantu mwe. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Malemo yafashwe na coalition FDLR ni FARDC na wazalendo. Ahangaha ubundi muri Masisi na Warikare nta murundi ukihabarizwa nkuko amakuru bigaragaza. Abarundi bari hepfo muri Kivu y'Amajyepfo. Ahanga rero Malemo uyu mudugudu waje gufatwa n'abarwanyi b'abazalendo na FARDC muri intambara bahanganye na M23 iminsi neri yihiritse besurana ku buryo bukomeye. Ariko ubwo navuga wenda kuva ku wa gatandatu nibwo urugamba rwari rwabaye amagasa barasana imbunda nini ndetse n'into zumvikana. Rero M23 nkuko amakuru atangwa n'abayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano zo muri ibyo bice abishimangira neza ngo M23 ibyarangiye imirwano rwose iyigoye cyane cyangwa se uru rugamba ruyigoye. Itangira kugenda ihunga by'umwihariko mu gitondo cyo ku munsi w'ejo. Rero aka gace ka Malemo kaje kuba gafatwa mu buryo bwuzuye 100%. Na wazalendo na agace kagaragara rero ku muhanda uhuza Karembe na Mpeti, na gace gafatwa nk'ingenzi cyane kuko gahuza teritwari ya Masisi ndetse n'iya Warikare. Ku mugoroba rero wo ku munsi wo ku cyumweru nibwo abazalendo bari bashoboye kwirukana abarwanyi ba M23 mu buso buto bwa Malemo muri uwo mudugudu nyine. Ariko amakuru akavuga ko baraye bagundagurana ndetse M23 nayo irara ikora withdraw ihunga. Mu barwanyi rero ba M23 ngo abishwe nabo ni benshi nkuko abazalendo babyigamba, ariko kandi n'abazalendo basize ubuzima ni benshi. Ntabwo turi kumenya umubare wabo ariko nabo bahaguye nubwo byarangiye bo babashije kwigarurira aka gace. Abenshi bakibaza batese FARDC na wazalendo baba babashije mu by'ukuri kugira uduce bashoboramo guhagama M23 cyangwa se yabari reprise strategique M23 ikunze gukoresha mu bice bitandukanye, cyane ko yariherutse kurekura agace nka Boabo, agace Kabwabo kamwe mu duce tw'ingenzi muri teritwari ya Masisi, agace nka Ndete M23 yakarekuye nta mirwano ibaye, agace nka Kazinga M23 yakarekuye nta mirwano ibaye. Abenshi bakavuga bati rero wasanga mu by'ukuri M23 itarashweho urufa rw'amasasu ngo itsindwe ihunge, ahubwo ko yaba ari reprise strategique. Ni ibyavuzwe ariko bidafite gihamya. Amakuru rero aravuga ko aba M23 benshi bahungiye Minjenje mu duce twa Minjenje na Mpeti ni muri groupement ya Kisimba teritwari ya Warikare. Malemo rero akakanya ifitwe na wazalendo na gace gafitiye umumaro munini izi nyeshyamba za wazalendo nkuko amakuru abivuga. Ubwo ndavuga na gace k'ingenzi cyane mu bya gisirikare. Hanyuma ubwo ngubwo iyi mirwano yabaye
ndetse itera ubwoba abaturage. Hari abahunze, hari abahungiye mu bihuru, ndetse n'ubu ngubu hari abataragaruka mu bice byabo, mu ngo zabo muri ibi bice. Ukibaza utese agace kafashwe na wazalendo kari kurindwa umutekano na wazalendo, wagasubiramo byaba ari uguhungira ubwayi mu kigunda. Ubwo rero kandi aka gace ka Maremo nk'uko nayikubwiye kari ku muhanda uhuza Kalembe ndetse na Mpeti. Iyi Kalembe uba winjiye muri Warikare tayari ndetse na Mpeti, kuko agace ka Mpeti gafatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye ndetse n'ahantu h'ingenzi AFC M23 ikoresha mu bikorwa byayo bya hafi, ikoresha mu by'ukuri igerageza kwadivansinga ku mujyi wa Pinga. Imirwano yabaye nyuma y'uko nyuma y'amasaha 28 hari habaye imirwano ikomeye mu gace ka Kashuga, naho ni muri Bashari Mukoto, aho wazalendo bari babashije besuranye na M23 ndetse bari babanje no gusubira nyuma y'amasaha menshi barwana, maze uwo mujyi muto usigara ugenzurwa na M23 kugeza ubu rwose. Nagira mabwire ko Kashuga ifitwe na M23. FARDC na wazalendo bari kugenzura Maremo muri groupement ya Bashari Mukoto, ariko M23 nayo ifite Kashuga muri groupement ya Bashari Mukoto. Ni kimwe ikisigaye abahazi baze kutubwira mu buryo bwa gisirikare, umuntu ufite Maremo n'ufite Kashuga ninde uri mu nyungu, muze kutubwira. Murabizi ko muri comment twakira comment zanyu nyaboneka. Aha ngaha Kashuga ho hico wazalendo 19, makuru arabivuga neza ko n'abaturage biboneye mayiti, bimeze nabi cyane. Aha ngaha rero ni Maremo, icyahinduka twakubwira, twahakubera rwose twakumenyesha. Aha ni Maremo muri Masisi. Yes, hanyuma reka tugaruke noneho tunarebera hamwe andi makuru ari guturuka muri iyi teritwari ya Warikare, naho ni muri no Kivu. Amakuru aturukayo arakomeye cyane kandi arihutirwa. Aha ngaha haravugwa igikorwa cyakozwe na FARDC mu buryo bwihutirwa ndetse budasanzwe. Biravugwa neza ko hari abo ku ruhande rwa coalition bafashwe ndetse barafungwa. Abase noneho ukibaza uti bazize iki, byatewe n'iki cyabiteye. FARDC rero yatangiye kugenda ifata mu by'ukuri imyanzuro igiye ikomakomeye muri Warikare. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'akarere ka gisirikare ka 34 ikizwi nka 34 region militaire nibwo bwabitangaje ngo bwafatiye hano i Warikare abakomando babiri b'abazalendo bashinjwa gukora ibikorwa by'ubuswa, mu gisirikare, bashinjwa gukora urugomo ngo rwagize ingaruka zikomeye ku baturage. Abo rero ni uwitwa ngo ni Kirikico Mirimba, uzwi ku izina rya Mwana Mayi, w'umutwe wa Coalition des Patriotes au Congo, riwe Kopako. Uyu Mwana Mayi ntago hari gutangazwa ipeta afite. Birazwi ko amapeti y'abari autoproclamé, ariko ahangaha Mwana Mayi w'umutwe wa Coalition des Patriotes au Congo Kopako ntabwo yigeze hatangazwa ipeti rye. Ariko sinawe gusa, ahubwo hari na Musumbao Kalimba, nkuko byatangajwe rero mu itangazo ry'ingabo za Force Armée de la République Démocratique du Congo. Abayobozi bafashwe kubera imyitwarire itari ya kinyamwuga idafitiye igihugu akamaro ngo kandi inyuranye n'inshingano zabo. Wazalendo bakabazwi kandi nk'abakorerabushake mu kurengera igihugu VDP, bakaba rero ngo bagomba gufasha ingabo za leta mu kurinda igihugu no kwigarurira ibice byose ngo byigaruriwe n'umwanzi. Aba babiri rero bafashwe batabwa muri yombi, ntago tuzi ngo hakurikiye iki. Amakuru aragaragaza neza ko mu by'ukuri icyo ari cyo cyemezo cyafashwe kandi icyo bazize ngo ni ikintu kitakwihanganirwa muri FARDC, bakurikije umurongo obihaye mushya wo gukomeza mu by'ukuri kwisubiza ibice bambuwe n'umwanzi ari we M23. Mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ubwoba ni bwose ndetse umutekano ni muke mu bice by'Umurenge, mu bice bya Bidegu, mu bice bya Kalingi. Ubwoba ni bwose, nta makuru y'urugamba ariyo, ariko ubwoba ni bwose mwabana mwe. Mu Minembwe ubwoba ni bwose ku ruhande rw'abaturage, bakomeje kugenda bagabwaho ibitero by'indege z'intambara, indege zagera abapilote zizwi nka drone, bigahitana abaturage, bikangiza ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahitwa Uvira rero ho, muri uyu mujyi wa Uvira noneho ubundi twari twiteze ko haza kuba intambara y'injyana muntu hagati impande zihanganye hari ya Uvira. Intambara agombaga kubica bigacika ku munsi wo ku cyumweru tariki 15, ariko byaje kurangira nta kwesurana kubayeho kuko M23 yamenye amakuru kare,
igira uburyo nayo ipanga cyangwa se yitegura kwari imenya ko M23 ihagaze Goma yahita bamerera nabi ibitero birasubikwa. Ariko ikivugwa nuko batabuze nago bicumu ngo babuze ndabicu mujyi nkuko amakuru bigaragaza. FARDC na Wazalendo niba nabyita ku mwara, niba nabyita iki kubura uko bagira, bagize gutya bafunga umuhanda uhuza Bukavu na Uvira. Ariko nanone nayo wabyumva, ese niba Bukavu igenzurwa na M23, uyu muhanda ukaba wakwifashishwa n'abava Bukavu berekeza Uvira, kandi Uvira igenzurwa na coalition, Uvira igenzurwa na FARDC birumvikana, hanyuma Bukavu igenzurwa na M23. Wakwizera ute ko nta maneko zakoresha uyu muhanda zerekeza Uvira ngo zigende zimenye uko situation imeze, zifashishe cyangwa se zitwaje ko ari abagenzi nk'abandi? Birumvikana cyane. Ariko kandi iki cyemezo cyagize ingaruka ku baturage bakoresha uyu muhanda mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo barye banywe. Byumvikane ko rero bitoroshye. Ingabo za Kongo rero n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo byafunze uyu muhanda uhuza umujyi wa Bukavu na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni route ndetse na idi principal, ni route nationale numero 5. Uyu ni umuhanda usanzwe wifashishwa mu bikorwa by'ubwikorezi, gutwara abantu n'ubucuruzi bihuza abatuye ibice bya teritwari ya Uvira biherereye mu kibaya cya Rusizi. Ubwo rero mu gitondo cyo kwita 15 Werurwe abacuruzi bavaga muri centre ya Runingu berekeza muri Sanje. Iyi Sanje niyo nababwiraga ko yateguweho igitero cyari karahawutaka, ariko M23 bikaza kurangira imenya makuru kakirinda kare. Bikavugwa neza ko iki gitero cyari kugabwa Sanje, cyari kwerekeza M23 mu bice bya Kamanyora, Jugujugu no ku mpaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ya muri mu kibaya cya Rusizi. Aha ngaha rero ntabwo habaye imirwano, ahubwo uyu muhanda route nationale numero 5 usanzwe wifashishwa mu bikorwa by'ubwikorezi mu gutwara ibintu waje gufungwa. Bigaurwa mu gitondo cyo ku 15 Werurwe nibwo byatangiye gutangazwa n'abacuruzi bavaga muri centre ya Runingu berekeza muri Sanje ngo basubijwe inyuma n'ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo. Radio Maendeleo ni radio yivugira abaturage yatangaje ko hari abagenzi bavaga Bukavu berekeza mu bice byo mu kibaya cya Rusizi cyangwa se mu mujyi wa Uvira, ariko ngo bose bafungirwa inzira bikusanyiriza muri centre ya Sanje mu gihe bari baditegereje igisubizo nkuko amakuru abivuga. Ubwo rero nyuma y'umwanya munini abaturage ngo bari mu rujijo rudasanzwe, bamenyeshejwe ko nta modoka, moto cyangwa abagenda n'amaguru bemerewe kujya muri uriya mujyi wa Uvira baturutse mu bice bigenzurwa na M23. No kubanga aka kanya kuva Bukavu werekeza Uvira byibagirwe ntibishoboka, nubikora barakwica. Cyese niba ufite izindi maje ukoresha kugira ngo ugere Uvira uvuye Bukavu, barakwica ngo nago bashaka intasi ziri gutumwa na M23 muri biriya bice. Ibintu byumvikana neza ko hari impungenge zikomeye, kuko byavuzwe ko M23 ifite gahunda yo kugaba ibitero byo kwisubiza Uvira, ndetse ko ifite kwicuza gukomeye kuba yarere kuya Uvira hagati mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka. Ibyo ntago twabigarukaho. Ariko kandi kuva AFC M23 yava mu mujyi wa Uvira hagati muri Mutarama uyu mwaka, urujya n'uruza rwaragabanyutse cyane muri uyu muhanda bitewe nuko abakora ingendo ndende banyura mu bice bigenzurwa n'impande zihanganye. Bivuze ko rero impungenge ni zose. Ingabo za Kongo na Wazalendo bigaragaza ko byafashe iki cyemezo mu rwego rwo kubungabunga umutekano mu bice bigenzurwa, ariko abaturage ntibabyumva cyangwa se ntibabyumva kuko basaba ko uburinzi bwakazwa aho kubavutsa amahirwe y'imibereho. Nibyo ngibyo rero biri kuvugwa muri Uvira, aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha ngaha rero nicyo twavuga. Hanyuma mu yandi makuru reka tuve Uvira turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa mu cyo nakwita nka Dipolomasi na Politike mpuzamahanga. Aka kanya biravuga ko Tshiseked aracyurira igiti, ariko ngo rwose hari ukuntu umuntu agira atya ngo nibarihima bamujinya. Yes, biravugwa neza ko Tshiseked ibibazo byose Kongo irimo abifitemo uruhare 80%. Impamvu bidakemuka akaba bifitemo uruhare 100%, bitewe n'ibyo tugiye kuba tugarukaho. Ikibazo cy'umutekano cyahozeho ataranaza, ariko uburyo yatumye gitumbagira kigafata indi ntera, intambara igakomera igafata indi ntera, nabyo n'ibindi bindi. Reka turebera hamwe ese ikibazo cya Kongo ni Tshiseked
ahangaha rero Minisitiri Nduhungirehe aragaragaza ko atari Tshisekedi wenyine. Reka turebere hamwe ibyo yatangaje. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari we gusa utuma amasezerano ya Washington igihugu cye n'u Rwanda byasinyanye adashyirwa mu bikorwa, kuko ko ahubwo ikibazo kinari ku muryango mpuzamahanga umureberera mu gihe ayica. Umukuru wa Dipolomasi y'u Rwanda yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Radio Agasaro Kaburanga. Rero na Agasaro Kaburaga, ni radio Agasaro Kaburaga ku 27 Kamena nibwo u Rwanda na Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro i Washington mbere yo kwemezwa noneho mu buryo budasubirwaho n'abaperezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe byari tariki enye Ukuboza 2025. Zimwe mu ngingo rero zikubiye muri ayo masezerano harimo kuba impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo zaragombaga gutanga agahenge, yemwe leta ya kiriya gihugu igasenya umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri wa FDLR. Minisitiri Nduhungirehe rero avuga ko nyuma y'isinywa ryari amasezerano, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe wa Alliance Fleuve Congo no mu midugudu ituwe n'abasivile biganje b'abanyamulenge, aho kugira ngo amahanga agire ibyo abikoraho cyangwa se icyo abikoraho, agahitamo kwijondika u Rwanda no kurufatira ibihano. N'ibihano birimo ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ingamba, ziherutse gufatira rero ingabo z'u Rwanda. Murabyibuka uyu mukuru wa Dipolomasi yagaragaje nk'ibidakwiye kuko ari iby'uruhande rumwe. Abajijwe igikwiye gukorwa kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko hakenewe ubushake bwa Leta Kongo bwo kumva ko intambara atari yo izazana umuti w'ikibazo, ko ahubwo icy'ingenzi ari ugushyira mu bikorwa amasezerano yasinye. Yakomeje agaragaza ko Tshisekedi wanze gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje atari we gusa kibazo, ko ahubwo kinari ku mahanga akomeza kumurebera. Ati hari nanone ubushake bwa politiki bw'umuryango mpuzamahanga, kuko ikibazo ntabwo ari leta ya Kongo gusa, ikibazo ntabwo ari Tshisekedi gusa, ahubwo ikibazo kiri no ku muryango mpuzamahanga urebera cyangwa se ukareka Perezida Tshisekedi agakomeza kubangamira akagahenge n'aya masezerano y'amahoro akoresheje ibisasu, kandi bose babizi babireba bakabyemera. Hanyuma rero umutwe wa M23 wasubiza, akaba ari bwo mu by'ukuri uwo muryango mpuzamahanga uhaguruka unashinja M23 ndetse n'u Rwanda, cyangwa se unakenga AFC/M23 n'u Rwanda. Nduhungirehe rero rwose mbarize mu by'ukuri yabona Tshisekedi atari we kibazo gusa, ko ahubwo n'imiryango mpuzamahanga itamwamagana imurebera bikora nayo ariyo iteje ikibazo nyuma ye. Hanyuma Nduhungirehe yashimangiye ko nihatabaho gushyira igitsure kuri leta ya Kinshasa bizagorana ko amahoro aboneka mu karere k'ibiyaga bigari. Ese namwe niko mubyumva? Ndagira ngo mutange igitekerezo kuri iyi ngingo. Ni Minisitiri Nduhungirehe rero ubwo wagiriye uruzinduko hariya mu gihugu cya Djibouti, nkuko amakuru aka kanya abigaragaza, ndetse yakiriwe na mugenzi we wo muri Djibouti. Ni Ambasaderi Nduhungirehe yakiriwe na mugenzi we Ambasaderi w'Ububanyi n'Amahanga wa Djibouti yitwa Abdulkader Hossein Omar, amushyikiriza ubutumwa bwa Perezida Kagame yageneye mugenzi we w'icyo gihugu Ismail Omar Guelleh. Yes, hanyuma ubwo ngubwo Minisitiri Nduhungirehe na Hossein Omar kuri wa mbere bagize umwanya wo gusuzuma imiterere y'umubano w'u Rwanda na Djibouti, banareba inzego zifite inyungu zihuriweho warushaho kwagurirwamo. Yes, hanyuma i Musanze hatangijwe amasomo ku mubano mpuzamahanga n'umutekano. Mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda niho hatangijwe amasomo ku mubano mpuzamahanga ndetse n'umutekano, nk'uko amakuru mu by'ukuri abigaragaza. Ni ishuri rikuru rya gisirikare riri mu karere ka Musanze, ni ni ishuri rikuru rya gisirikare riri mu karere ka Musanze,
ni RDFCS uyu ku munsi w'ejo rero ryatangije amasomo yiga ku mubano mpuzamahanga n'umutekano, akaba ari amasomo ya mbere mu ruhererekane rw'amasomo yo ku rwego rwo hejuru yateguwe ku bufatanye n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe abahugurwa n'ubushakashatsi UNITAL. Hanyuma Major General Eugene Nkubito, umuyobozi wa diviziyo ya gatatu, watangije ku mugaragaro ayo masomo mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo, yavuze ko icyo gikorwa kirenze gutangiza gahunda nshya y'amahoro y'amasomo. Yagize ati aya masomo ni ishoramari mu buyobozi bwo ku rwego rwo hejuru, ni ishoramari mu gutegura imitekerereze y'abayobozi, kandi amaherezo ni ishoramari mu mutekano w'igihugu n'uw'akarere. Hanyuma Major General Nkubito yavuze ko ibibazo by'umutekano byo muri iki gihe bigenda birushaho kuba urusobe. Agira ati ihangana ku nyungu zitandukanye hagati y'ibihugu, impinduka ziterwa n'ikoranabuhanga, ibyaha byambukiranya imipaka n'impinduka mu mibanire ya politike bisaba abayobozi bashobora gutekereza birenze urugamba, abayobozi basobanukiwe neza ibijyanye na politike, dipolomasi n'imiterere y'inzego aho ibyemezo by'umutekano bifatirwa. Yasabye abitabiriye aya masomo gukoresha neza aya mahirwe mu kwagura imitekerereze yabo, gusuzuma no kugenzura ibyo bafataga nk'ukuri kudashidikanywaho, ndetse no kubaka imiyoboro y'imikoranire izafasha kongerera ubushobozi hamwe mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bihuriweho. Hanyuma rero mu ijambo rye, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare Brigadier General Andrew Nyamvumba yavuze ko aya masomo yateguwe hagamijwe kongerera ubushobozi abari mu rwego rwo hejuru mu gusobanukirwa imigendekere y'ibera mu rwego mpuzamahanga no gutanga umwanzuro unoze mu itegurwa rya politiki n'ifatwa ry'ibyemezo. Hanyuma tukivuga ku makuru afite ahure n'igisirikare cy'u Rwanda, reka mbabwire ko ingabo z'u Rwanda ziri gushimwa ndetse zirashimwa cyane ku ntambwe zateje ibihugu bitandukanye zagiye ziyambazwamo ngo zifashe mu kugarura amahoro, guhashya iterabwoba n'imitwe y'ibyihebe. Ubwo turaje turebera hamwe iby'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bishoboka ko zanataha zikavayo nyuma y'uko imiryango nka European Union itangaje ko ishobora guhagarika mu by'ukuri inkunga imiryango yageneraga u Rwanda. Hanyuma nubwo iyo nkunga atariyo u Rwanda rurambirijeho kugira ngo ubutumwa bugende neza, cyangwa se misiyo y'ingabo z'u Rwanda mu bihugu bitandukanye zibungabungamo amahoro igende neza, ariko kudahabwa agaciro kw'ingabo zarwo bishobora gutuma rwose u Rwanda rukura ingabo mu gihugu cya Mozambique. Reka duhere ku inkuru ivuga ku basirikare barirwa mu ijana bo mu ngabo z'u Rwanda kuri wa mbere bageze i Kigali nyuma yo kuva muri Jamaica aho bari bamaze amezi abiri. Aba basirikare rero bageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bakiriwe n'umugaba w'ingabo z'inkeragutabara ari we Major General Alex Kagame. Hanyuma mu butumwa yabageshejeho, Major General Alex Kagame yabashimiye kuba cyangwa se kuba bararanzwe n'indangagaciro zisanzwe ziranga ingabo z'u Rwanda. Ati nk'uko tuyobora ingabo ukaba uziyobora ziri hehe na hehe, ariko wa muco wa RDF zandangagaciro nabwiraga zarabaranze pe, ubwitange, ubushishozi, ikinyabupfura, gukorera hamwe, nta kintu na kimwe kibi twigeze tubumvaho mu gihe cy'amezi abiri mu mazeyo. N'abasirikare bavuye muri Jamaica kandi bashimiwe uburyo bahagarariye igihugu, bibutswa ko ari ko bagomba kujya bitwara aho bazajya boherezwa hose. Muri Mutarama uyu mwaka nibwo bari abasirikare ndetse bari abasirikare bagize itsinda ry'abahanga mu bwubatsi mu ngabo z'u Rwanda RDF bari boherejwe muri Jamaica mu mezi abiri bari bamaze muri kiriya gihugu rero cyo muri Amerika yo hagati, bafatanyije n'abagenzi babo muri kiriya gihugu cya Jamaica gusana ndetse no kongera kubaka ibyangijwe n'ibiza mu mujyi wa Montego Bay mu ntara ya St James. Hanyuma iyi mirimo kandi yatangijwe no gusana no kongera kubaka inzu z'abaturage bagizweho ingaruka n'inkubi y'umuyaga wiswe Melissa, bikaba ari intangiriro y'ibikorwa
ibikorwa by'ubutabazi bigenewe imiryango yibasiwe n'iki kiza. Ingabo z'u Rwanda kandi zakoze ibindi bikorwa bitandukanye birimo n'umuganda. Ni byiza kandi ni byishimiwe n'abatari bake, by'umwihariko inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Reka mubwire ko kandi hubatswe kaminuza ya gisirikare mu Rwanda. Abenshi rero iyi nkuru biragaragaza ko mu by'ukuri n'urwego rwo gukaza mu by'ukuri umwuga cyangwa se igisirikare nk'umwuga, ariko kandi umusirikare akaba ari umusirikare mu by'ukuri ufite n'ubumenyi. Biragaragara rero nk'uko inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite herutse kwemeza itegeko rishyiraho kaminuza y'igihugu ya gisirikare izajya ihuza inyigisho za gisirikare, amahugurwa n'ubushakashatsi mu bijyanye no kurinda igihugu ndetse no kubungabunga umutekano wacyo. Iyo kaminuza rero izaba itanga inyigisho zo ku rwego rwo hejuru, itanga impamyabumenyi ndetse n'andi mahirwe n'amashimwe atandukanye. Itegeko kandi riteganya ko izaba ifite inshingano zo guhuriza hamwe college na academy z'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano. Rinateganya kandi ko iyo kaminuza izateza imbere imitekerereze ishingiye ku ndangagaciro no gufata ibyemezo byubakiye ku bumenyi. Izaba kandi ifite inshingano zo guteza imbere ubushakashatsi n'isesengura ku rwego rw'igihugu, akarere ndetse no ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kurinda igihugu n'umutekano. Ubwo hatangazwaga umushinga wo kubaka mu gihugu kaminuza ya gisirikare, byavuzwe ko izaba irimo n'ishuri rya gisirikare rizaba rifite umwihariko wo kwakira no kwigisha abofisiye bakuru kuva ku ipeti rya koroneri kugera ku ipeti rya generali. Umushinga wo kubaka iri shuri kandi wagarutsweho na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda mwaka wa 2024 ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena. Ati ku bijyanye na kaminuza, mu mashuri ya gisirikare dufite ni menshi, ariko ari ku rwego rwa kaminuza ni ririya shuri rya gisirikare ryiga ko na ririya shuri riri Nyakinama iga ko batanga amahugurwa ku bashaka kuba abofisiye bato, hanyuma Nyakinama igatanga amahugurwa ku bofisiye bakuru ba majoro, lieutenant colonel, ba colonel iyo bikabije. Yakomeje avuga ko rero ati tugiye kuzashyiraho n'ikindi cyiciro cy'ishuri ryitwa National Defense College rifata guhera kuri koroneri kuzamura n'abajenerali. Ni byiza cyane rero, ni indi ntambwe ishimishije igisirikare cy'u Rwanda RDF giteye. Hanyuma mu yandi makuru ari kuvugwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari, reka twerekeze amaso makuru ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari. Ndabona rwose muri Afurika nta byinshi bishamaje twavuga, reka mbabwire ko ubwo ariko mu by'ukuri ibintu ntabwo biba byoroshye. Nubwo turi muri studio hari gusohoka amakuru agiye akomeye cyane ndetse amakuru yihutirwa mu by'ukuri. Reka nkubwire kuri inkuru ya ba musenyeri basabye ko imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ifungurwa. Ni imipaka Perezida Ndayishimiye yafunze ngo kubera ko u Rwanda rutera inkunga umutwe ngo wa Tabara ugamije kubuhungabanyiriza umutekano, ngo ariko kandi rukaba runacumbikiye mu by'ukuri abagerageje guhirika ubutegetsi. Ni ibintu u Rwanda rutera utwatsi. Abepiskopi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda rero ndetse no mu Burundi basabye ko imipaka yo ku butaka ihuza ibihugu byombi yongera gufungurwa nyuma y'imyaka 2 ifunzwe. Ababihaye Imana batanze ubwo busabe ubwo bahuriraga i Kigali hagati ya tariki 9 n'iya 11 Werurwe. Basabye ko hakomeza ibiganiro bigamije kongera gusubukurwa cyangwa se gusubukura ubuhahirane n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, bagaragaza icyizere cy'uko umubano ushobora kongera kugenda neza, ibihugu byombi bikongera bikabana bikagendererana. Yes, hanyuma ikindi twavuga mu gihugu cya Kenya, Minisitiri w'intebe wa Kenya akaba na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitwa Musalia Mudavadi yatangaje ko Uburusiya bwemeye kutongera kohereza abanyakenya mu ntambara yo muri Ukraine. Ubutumwa yabutangiriye i Moscow kuri wa 16 Werurwe 2026 nyuma yo kuganira na mugenzi wo mu Burusiya Sergei Lavrov. Minisitiri Mudavadi wari wicaranye na Lavrov avuga ko hashingiye ku biganiro impande zombi zagiranye
abanyakenya ngo ntibazongera mu by'ukuri kwemererwa kujya mu gisirikare cy'Uburusiya. Muri Gashyantare uyu mwaka inzego z'iperereza za Kenya zatangaje ko abanyakenya barenga 1000 binjijwe mu gisirikare cy'Uburusiya bajyanwa mu ntambara yo muri Ukraine. Leta ya Kenya ivuga ko abanyakenya 27 barwaniraga muri Ukraine bamaze gucyurwa bitabwaho kugira ngo bakire ihungabana bahakuye kandi ko yifuza ko n'abandi bataha. Minisitiri Serge Lavrov yashimangiye ko abanyamahanga boherejwe mu ntambara yo muri Ukraine binjiye mu gisirikare hashingiye ku mategeko y'Uburusiya, bityo ko nta kosa ryakozwe. Umuyobozi ntiyemeje niba yemeranya na Mudavadi kuko utongera kwinjiza abanyakenya mu gisirikare no kubohereza mu ntambara yo muri Ukraine. Yabwiye abanyamakuru ko Kenya iteganya kuganira n'Uburusiya ku buryo abanyakenya bajya babona imirimo i Moscow binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Ubwo rero nibyo ngibyo twavuga. Israeli ubwo twambutse kurya inyanja ngari, reka vuge ko igisirikare cya Israeli ni IDF cyatangaje ko ingabo zacyo zatangiye ibitero byo ku butaka mu majyepfo ya Libani mu buryo bwo guhashya umutwe wa Hezbollah. Ibitero byagabwe ku 16 Werurwe bivuga ko bigamije gushakira umutekano wuzuye abo majyaruguru ya Israeli. Mu butumwa IDF yanyujije kuri X yahoze ari Twitter yagize iti ibitero byo guhashya Hezbollah cyane cyane ibirindiro by'ingenzi byayo biri mu murongo wo gushyira imbaraga mu bikorwa by'ubwirinzi, harimo no gusenya ibikorwa remezo by'iterabwoba no kwica ibyihebe bikorera muri iki gice. IDF yavuze ko mbere y'ibitero byo ku butaka yabanje gukoresha imbunda ziremereye ndetse n'ibitero byo mu kirere mu kurasa ku bice by'ingenzi bya Hezbollah hagamijwe gukuraho imbogamizi zose zihari. Israeli yagabye igitero cyangwa se ibitero byinshi kuri Libani mu minsi ishize, subiza ibindi uyu mutwe wayigabyeho uhorera Ali Khamenei wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran wishwe na Israeli. Bikekwa ko abasivili 800 bamaze kugwa muri ibitero bya Israeli. Minisiteri y'ubuzima muri Libani mu by'ukuri igaragaza ko abaganga 31 bamaze kugirwamo cyangwa se kubigwamo mu gihe abandi bakomeretse bikomeye. Hanyuma ni intambara Israeli irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanganyemo na Iran, ariko kandi Papa Leo yagaragaje ko atishimiye izi ntambara zashojwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli bashoza kuri Iran. Asaba ko imirwano ikwiye guhagarara ndetse ikwiye guhagarara hakayobokwa inzira y'ibiganiro. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yavuze ko umutekano udashobora kuboneka mu ntambara n'ubugizi bwa nabi. Papa Leo yabigarutseho mu masengesho yayoboye ku cyumweru i Vatikani yabereye kuri Bazilika ya Mutagatifu Petero, aho yanenze cyane ubugizi bwa nabi biteye ubwoba abaturage bo mu burasirazuba bwo hagati bahuye nabwo mu byumweru bishize. Ati sabiye abantu bose baburiye ababo muri ibi bitero byagabwe ku mashuri, muri bitero byagabwe mu bitaro no mu bindi bice bitandukanye abantu batuyemo. Mu munsi wa mbere w'ibitero bya Amerika kuri Iran ku ya 28 Gashyantare 2026 nibwo ku ishuri ribanza ry'abakobwa rya Shajara Tayebe riri mu karere ka Minabu ryaguyemo igisasu cyica abantu 175 biganjemo abana. Papa Leo yasabye impande zihanganye guhagarika intambara akayoboka inzira y'ibiganiro, agaragaza ko nibikomeje kubera muri Libani biteye inkeke. Israeli yagabye ibitero kuri Libani mu byumweru bishize ihanganye n'umutwe wa Hezbollah nkuko twabigarutseho. Umutwe rero ni igitero mu by'ukuri uvuga ko uri guhorera Khamenei nkuko natangiye mbibabwira. Ibi byose rero Papa arabibona nk'ibiteje icyago ku baturage batuye hariya mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma ibihugu byinshi byanze ubusabe bwa perezida wa Amerika Donald Trump bwo kohereza ubwato bw'intambara mu muyoboro wa Hormuz kugira ngo bugiye buherekeza ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli. Irani igaragaza ko gufunga inzira y'ingenzi
ubwato bunyuzamo ibikomoka kuri petrol ari uburyo bwiza bwo kotsa Amerika ndetse na Israel igitutu kugira ngo bihagarike intambara byashoje kuri Tehran tariki 28 Gashyantare. Tariki 14 Werurwe Trump yatangaje ko Iran nikomeza kugerageza gufunga inzira yo muri Hormuz ubwato bw'intambara buri kwitambika buzaraswa bwose. Aboneraho rwose gusaba ibihugu byinshi gufasha Amerika kurinda umutekano muri uyu muyoboro. Hanyuma rero kandi mu bihugu Trump yasabye ubufasha harimo Ubushinwa, Ubufaransa, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Ubwongereza n'ibindi binyuza mu muyoboro wa Hormuz ubwato bwinshi butwara ibikomoka kuri petrol. Ubwo rero ku munsi w'ejo tariki 16 umuvugizi wa Minisiteri y'Abanyamahanga y'Ubushinwa yitwa Lin Jian yasubije ko Amerika, Israel na Iran bikwiye guhagarika intambara mu rwego rwo kwirinda ko ingaruka zagera ku bihugu byinshi. Ati Ubushinwa burongera gusaba impande zose guhagarika ako kanya ibikorwa bya gisirikare, kwirinda kwenyegeza umwuka mubi no kwirinda ko ibibazo mu by'ukuri byo mu karere k'ibiyaga bigari byakomeza guteza ingaruka zikomeye ku bukungu ku rwego mpuzamahanga. Ni Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani yitwa Sanae Takaichi yatangaje ko igihugu cye kiri gusuzuma kugira ngo kirebe icyo cyakora hashingiye ku mategeko yacyo aca amarenga ko kohereza ubwato bw'intambara muri Hormuz bidashoboka. Hanyuma Taichi ati ntiturafata icyemezo cyo kohereza ubwato, ubu turi gusuzuma icyo Ubuyapani bwakora ku giti cyabwo hashingiwe ku mategeko yabwo nyirizina. Hanyuma rero kandi Minisitiri w'Ubwikorezi muri Australia yitwa Catherine King yagaragaje ko nubwo kohereza ubwato bw'intambara muri Hormuz ari ingenzi, igihugu cyabo kitazabikora kubera ko Trump atabigisabye. Ati turabizi ko ari ngombwa cyane ariko ntitwabisabwe, ntituzanatangayo umusanzu. Leta ya Korea yatangaje ko iri gusuzuma ubushishozi cyangwa se iri gusuzumana ubushishozi ubusabe bwa Trump. Ubwongereza bwo buca amarenga ko buteganya kureba ubundi buryo bwatanga umusanzu kugira ngo umuyoboro wa Hormuz ukomeze gukora. Minisitiri ushinzwe ingufu mu Bwongereza yitwa Eddie Miliband yasobanuye ko mu by'ukuri icyemezo igihugu cye kizafata kizashingira ku mwanzuro uzafatirwa mu biganiro mu by'ukuri kiri kugirana n'abafatanyabikorwa barimo ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Iburayi European Union. Yitwa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yabishimangiye agira ati turi gukorana n'abafatanyabikorwa barimo ab'Iburayi kugira ngo dushyireho uburyo buhuriweho bufatika bwagarura ubwisanzure mu mazi yo mu karere. Ati rwose mu by'ukuri vuba bishoboka bukoroshya ingaruka byagize ku bukungu. Yes, hanyuma uyu Starmer yarashimangiye ko Ubwongereza butagomba kohereza ingabo zo gufasha Amerika gukumira ibitero bya Iran mu burasirazuba bwo hagati kuko butari bwarakoze isuzuma ngo bumenye imbaraga z'umwanzi kuko bwakwikura mu bibazo byashoboraga kuvuka. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 17 Werurwe 2026. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.